matiin tadi sempat mati enggak? Enggak matiin tadi. Jadi matiin tadi. Enggak masuk, enggak masuk. Ya? Takutnya ecunya. Masuk ke mesin bang. Enggak, ini enggak ke mesin. Dah, lempar tuh. Ijen, Wak. Coba starter lempar ya? sambil itu, Bang. Awas tangan bang, awas tangan bang. Engkol aja, engkol. awas. Engkol aja. Jangan dihidupin dulu ya. Jangan hidupin dulu, jangan. Lagi dia nih mekanik. Oh, bisa. Yang depan tadi. Aman. Mainkan.